पहिलानो bubagrano khulumung yaparo tei thank you media friends sini kok duk bai kereng tongma bagai tini sing kok sablai ke sini Teliamara political district officer jotto sini Teliamara district committee YTF bai luwa jijak kok sablai mini panda sing block tei primary level ni jara YTF ni leaders tongmai jotto no tigi sing kaisa kok sablai ka tamni kok sablai ke himalaya sing mia foro sini central committee YTF bai ringjagai dagi rohoja khaje 19 boskango je salmari 19 November 2022 kaisa kotor ma luku kuthum panda especially YTF rono tigi ngani thang tongo thaingkha mandayo kaisa luku kuthum panda centrally organize khajonani thang tongo ga a panda go jotto chini entire Teliamara political district andaro je tinta block committee tongmani 29 Krishnapur 28 Teliamara tei 27 Kalyanpur je block committee tinta tongmani a block committee ni andaro jotto sigla tongnai 15 years ni simi romoi yang saka 50 years below 50 years ba 50 bosoni tola je yot tongnai sigla tongnai sengkrak tongnai jotto no a panda go tlangai जों लोकुथुम पान्दा को थांगै जतन तलां थांनाय तै बुबाग्रानो जों फुनुग्रिनाय जे बुबाग्रा बो माहायनो चिनि यदनि थानि बो नायना मुसुबु चिनि यदनि फानबुसो दं आमा हायके बुबाग्रानि कायसा परीक्षा हाय टेस्ट जोंनो खायनान थां दङो आबनि बागै चिनि Teliamara रेडी 100% रेडी दङो जे नांमानि साक बरक नांमानि स्लाइबानो गोबां कुकसुं बरक लां थांगै आ मास गेदारिंआव जों पार्टिसिपेट खायनाय आबनि बागै tinini media ni bisinti ang sini lukurangno koinai sini Teliamara political district ni andaro sini Tipramotha TWF YTF ni jaro warriors tongnai jotono no koyo kaham kerengke haini haite waisa जों 12 tarik mas gathering agotlang mani slaifanusi teibo kotor borok kobang ke thangai a pandago a gathering जों thangai manjanani bagai lukurangno जों koijawo sini or jaga phai manjak phaika sini ani Teliamara political district ni working president tongo Manoj Deborma tei ani vice president tongo Ranu Deborma tei district committee ni vice president tongo tei khoroksa sini Omrit Deborma bono karibe sini 29 Krishnapur block committee ni president borom ganang Sopon Deborma tei sini 27 Kalyanpur block committee ni working president Bishan Deborma berita Bishan Deborma tongo logo tei sini entire district block ni jara phaimanjak phani borong hambai te paithago bubagrana hambaya phagai bisi sa aro kok samani muthaka